Анарбек Усупбаев деген bir kapır var Bişkek'te. Anarbek Usupbayev деген. Мен айтышкан телевизордон. Nooruz bolboyt desem, sen men sana bolboyt degen jok, sana Nooruz başkası деле bola берет sana. Bizge bolboyt, bizge. Sen özü musulman emessin. Sana janazadagı jok, sana bizdin kabırdagı jok, sana nikedagı jok, sana kalimadagı jok. Sen kimsin? Sen musulman emessin. Men aytıp atkan sözüm, biri musulman bolam, musulmançılık karmanan degenge muna menin jawabım söz. Teңирчи болом, тозокко чөм десең, ал анда сен башка бирөөдөн сура. Зима не будеттен сурасың, менден сурабаны сен. Учурда Аккуу деген ат менен ордо кургандар көбөйүп кетти. Кандай жол менен аларды туура жолго салууга болот дейт, кеңеш берсеңиз. Буларды учуруп жибериш керек şu. Аккууларды үркүтсөңөр учуп кетет. Бул ошол теңирчилердин жаңа бир модасы. Türkistan'a varıp öyle akku olup bazı erkek kadın arılaşıyor öyle mazar kılıp yatıp kalıştı bular. Bu tuğra emes yol, bu küfürlük yol. Bu dinde yok, bu kapır, musulman emes, şirk. Janazaga bizge okulunbayt, pazarga koyulunbayt. Erkek kadın otur talak nike yok bularda. Musulman emes, akku degenler. Orada açkanlar, orada mı lavuşu meçit bizde. Orada bizdeki meçit boldu. Karakoydu soyup gel, söğüktörün bütün ap gelip gel, mazarga apar tünde göm. Ana munda mazarga varabız, ana mazar kıdırabız, ordoşlarım bardır. Namaz okup atkan bolsa dele, sakalın koyup algan bolsa dele, acıga 15 yılı varıp gelgen bolsa dele, ayalı joluklar betine perenci kiyip algan bolsa dele, orada açıp atkan bolsa kapır. Bu açık söz uşu. Jaşı üşüntüp gelip atabız, bırak akku orada degen tuğra emes. Adam şirkке жетелейт. Оорыгандарга дем тарат, алар сыйкырлап коет, алар жакшы болмош болуп калат, ээрчип жүрө беришет. Элди бир жутту бузгандар. Биз кыргыз аз эле элбиз. Бизге эки динди карманган жарашпайт. Өлүп калабыз. Орус болсо экен түгөнбөгөн. Же Кытай болсо экен кырылбаган. Жок, кыргызга жарашпайт. Ошон үчүн койгула туугандар башка маска, башка жол. Акку макку дегендер кереги жок бизге. Келсе, ошо бара турган жерге кайра кет. Бизге бир бөйдө айтып укугуңар бар силердин. Элдин ынтымагы бир болуш керек, сакталыш керек.